Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong tray jong kamamlu Chera Cement Employees Union hadin ba kila jid yo President Batamai mentakas ngi arp santri naibing arajar arpusaw kila lej ban bu ka dor khas syaka office rekam jong menteri rang ba kejelau Conrad Sangma bat ai kopi ru syo sembut menteri rang ba ubak senya balang dahar halor kisau tu lagi mat jing dawa jong kaseng Hawai keren bagi nong thok khubor nakalyong General Secretary jong ke MCC EU uba Arnold El Thaba Uli atho bagi union kala shim ni karai ka jingilang jong general meeting kabala dep pandang long shen bat kala shimru ya karai halor katulap bat ban kenturu ika sarkar bakan seu dep ika tulap kum bagade ban seu kum baju yo agni gipor kibala dep bat amde ban seu tang shiteng Kawai pat kamat ka bakaseng kala kintu ika sarkar kalong ban penkloy ban pentrekam ni kini ka karkhana nangta ban seu sau pupra banai ka VRS shabar kinong tre jong ni ka karkhana bat day ban ajing karshan ni kiwai pat kinong tre contractual but kibawan pat syahikai. Nakalyang presiden ke union uba pen scam ling do uri atho baka union kala pendam no yikitu kiwai kimat jing dawa kibakila dawa na ka sarkar henry ban pen sngopat ka sarkar halor kini ki saw tali kimat khnang ba kinong tre jong kini ka karkhana kin yo jing mentoy lang. Uba ling do ulo ong ru baka sarkar ka ju ajing yerap yakin ka por ban hapeng kini ki jing yerap la lai saw banai kala hiar ka jing yerap bat kani kala kta shibun yaki kum kinong tre Shisho la benrap dulu ka baong bakum ka sengka kinturu ika sarkar bakan pai kemat lem sikito ginong tre contractual bakin yo lang ya ka scheme watla kira tip bakan long ka bajinjaru henry ki kintu pat ika sarkar bakin plilat plinti de kumbai pat na ka benta jongki ya sa senior yang speak press no habis dari bakan di poin sendiri di mana ni kau nak jadi itu efisien saya kata kira sebelum itu bakum ju petai ru ada pat tu te hendiat par kuat mutai fi yakin points ba nakaliang karai ba jero meeting ba dalom mentah ski apo office ng MCL ke apo sara ka jang office ng union ni sara ting larai gini points sa tali le se gini point ba bangi rai mentah se gidai ju point ba ngayan suan le gidan pat bangi la ba perkelan lihat te kan puli fi mentah gini points ba bangi ya mentah bangi commission ng rai mena apo ka jero meeting te gini point pun ko ngadai normal salary and pending dues to be expeditiously clear before implementation of the scheme. Point number 2, the speedy and normal running of the plants without graduation and other alternative. Point number 3, the full 48 months of the BRS to all employees, irrespective of the years in service. Point number 4, the financial alternative or other incentive to contractual and trainees employees. Ini point dibagi siya megarai nanya bukan jalan penting. Telah nak try kampusai kemudian nak jalan presiden ini, iba sekarang nak buat. Points kita gila, warna ini sekarang government, sekarang management, bala batai jual sekali, kalau itu points of tadi, dia bagi layar, lalu pratrik naik nombor, entah agak khas pratrik nombor, nombor kajian meeting, buat ini, nombor kajian meeting, dunia kasih apa sekali. Kemudian kau poin kalau kau dia bagi layar Kira mana kalau normal salary ada pending dues, nomor kompetitif government di Arab ini nak force support, buat apa yang untuk di Arab mentala lain naik sopanai kelahir di Arab. Aju ai itu ka Arab ini ke ba logistik lain naik, lembaga ke ikut itu ni baka government. Kalau itu mentala ni layu stok sistem di kata ini kompetitif ni layu kuat dari gawe ba juga kena pos support kalau nilai juga tenduk government bakal pular hidup bakal karena ya yarap di ndre pedeng kini lain masuk naik kan ini yarap di government lah ya kini wan kan support tepat ba joki ya ke government ke management kan yarap yang kai nomor kopi para dokter ini habat ya ke kasam kini berai deh dulu apa pun berai Christmas di poskol terkadang cepat berit maka government management bahkan nangnya yarap buat ni suatu bah kaju yarap ni nak pos kadu ida sumu hiru kadu sistem arajar akuat tak kadu di kismiru kaju ai denrai iptip mana ki idau talah kaju penai lai penai la pat sistem yarap ini ti nimla padem suatu dan para nokre ini beri sekolah wajar di atasan dari gede beliau khadsan kiyo nak kamiau kita gitu cepat yang kena buat
khmat ke government management bukan yarap yang ini kenapa kadang ketat di kuat keluarkan ke poin ke army labu ada masuk kabla jadi keren nim dan objection ke government dan bah kata skim kepala ya khmat di priap dari ke bangi pa kalau bah kadi ban ada sok kabla tham la khen ke silam ke bangi tren kata kadi kikwa kalian ke bangi nim dan objection bikin skim ke government kalau ya khmat kata kadi ka short term ko bangi ni kwa de ka long term ni la keren hiru kum di paralog no trei sepang ke jinya do ka plan ngim dak ong that jinya ka plan de ngidang wat kila tiru ang ni tho ba lada undala ini kum ti no trei ni de tanti no trei factory nimdei ki major stakeholder ki ba de bak factory ka bangila alok takla ikerpat pada donla perniat biang lagi banwa kiwe kila teliti sinakam saja ta kade kikwa kade ni beribu amne kalong iki paralog trei kunti trainees kontraktual yakiru milabu teng iki baki de bariok lang skim rei ni sutu ba kala ban numlong kala ban kam kenjar keren di skim kai bang itu amne kalong ba ka government kade ban ai la iki ban ai berkat ke iki financial incentive ni daki noki benefit banyara kiru makiru di para lok trade baka point ka ba ar wa ngitho tu ba lada kadon kala ti ban pri de ki kam ki jam tu bun hi da preng ki trainees contractual hi maki hi ban yo nam kade ki pat ni ka government ma langadon ka denti perkat ni ki bu dan lain joni ya ka management government iksembu di buat bu dan lain di situ government proses kadang maka jom proses ke kadang le kita ditip di proses kila apa jerok kila apa keluar ditip dari kadai ke apil ke jom ke lomba ka kita ya itu proses itu nyarap yang ke judai ada ban nyarap ke nyarap lalu penai ke laju nyarap kita hidup poin buat kani kadi cara ke khadu ke pengilai siam lai teli meeting telah penyap lot itu kirai bang siam nanti di penai tayo adap ni semput din syu itu ni lasna thamai kan ni itu kirai kiba ngila bu siwa syadien itu kirai kiba ni la ai khmat ni la bu siwa syadien kirai thamai ni hadu kani klebat kita